21 the Chim tham dậu tu lệ ngai tu nên gia tiền năng cốt cái lệ than há tu ni thọ bằng kan thấy ni kan nak chim than rila Myanmar Chungah in lo Chuahtakmi Ralzaam sing riat Phan Cang Tiah UNHCR Nih an Chim Myanmar thong ni kul lakhat February ni khat ralhrang ni nawlngeihnak an lakkhawmh ma in Chuahtakmi Ralzaam an karh thluahmah minung sing riat tiang Phan Cang Tiah UNHCR Nih an Chim UNHCR ni cazin an lakkhawmh thong ni kul lakhat February ni khat in sing thum le thong som sri an tling ralza mithar sing li le thong som li an chap Myanmar nichuah tlanglei ramkulh Kayah ramkulh mun ramkulh Shan ramkulh thanglei Taningtary ramthrn Ralzaam sing li le thong som li leng an tia an chim fawn MSU OPD an onchang thong ni kulet ni February ni hlei ni zing suimilam hlei khat ni hin Mizo Students Union MSU Myanmar Refugee Relief Committee Mizoram MRRCM Chin Health Organization CHO le BN Hospital Pol Tangkop in Tuahmi MSU OPD onnak program tluang te in man ase hi MSU OPD hi Myanmar buai ruang Mizoram chung phan kan naw Ralzaam pol ni diriam te in ani zautar nak ding cha Tuahmi ase I zautar chan chu atanglei bantuk in ase ni khat ni ni thum ni ningani jing suimilam pasha in chun suimilam pakhat tiang NUG hruainak in Tuahmi panglong min thut kumsom sri le kumnga thlin cham tuak tonpup nak ramkulh ramli in palai in kai National Unity Government NUG ni hruainak in Tuahmi panglong min thut kumsom sri le kumnga thlin cham tuak tonpup nak ramkulh ramli in palai an kai tia thai ase ni hem February ni hlei ni chu panglong min thut nak cham tuak tonpup nak chu online in tua si ramkip in palai an kai tia thai ase ni hin akai khawmi hi ramkulh ramli in an setia an langtar Mizapira kap CNDF slai berin mang kumtheriat chu nizan February ni hlei khat bom an mi ni apua sol cha anun nak aliam ya thai ase midang chu hliam tuar le nun nak liam an lo tia thai ase thompang kan thai mi suma vel surila